le o te mi umai ma pa ye o tato feiloi o no tuto le when they style sapati Manatu Fai o na fai mai se sapati tasi le kuata fai ai o na tato pasanga i pe o le ai le tayo le o le si vai na tau tele ile tulanga o na tato wasenge le ngana Samoa o na ye le Tutonu alo te mau aina ia le tato i o le nei i me Alofa le tua pe o no to fai le telo tein o lo faasalafai ia le ngawena ma faunga ai ia tato umalanga ia po uto i le te ia po le batinonga lea o le ngawena fai le tae sa pati pea o le fai vai le ka le sipi o le so faafitauli le tui nei asiata ia ma uto uma mo le amata mea i le teimi masani i nai Lesina whātoa whimari ai ia o tātou whātasi mai. Nā o tātou tau. Le sapati o la me Alofa. Te wala ui ai o tangata mātou te maku mai ia te oe. A vese mai e o mātou mawhau le vevesi ma le pisi me o soifuanga. O mea e au ngā. Ai ei mea si atu o nā ngā matau. Ma ua e whātoi nai le aso ma le teimi le nei. Mātou te o mai e le ngata e mafuta ma oe. Ai mafuta ma o tangata o le tino leo lau fia lau lang. E te whamanui le mātou senga. I le mātou whasoa ono Iesu. Amen. E tua mata ia sa whamatalanga whafta ia wa o sume to ina ma te akono. I le whaunga ina o auto Alofa mataleni. I le whasoa ina lea o le upo le tue teimiri nei i tātu lavangana i teimi masakati o vai. E ia le tau fi wha tai whapea i le ngana Peritania. O tai manuia. O tai e iai le tō wha e fia o ina. La toa atu ia le whamtaranga lea mo tātou sena. O taitai manuia, taitai o malo, taitai o whaalapu kutonga, taitai o company, taitai o PCBC, o lava i taitai o le lotu. O i lātou o e te le so lātou waunga. I le tautuaina lea o le alava le li o iai. O i lātou ia ua lātou whaatauina le manatu le nei. E le uma le o langa a o ina. I le whaperetania o le learning posture. Lona wingo aso uma i se mea oi. E leo le leva o se teini e isi se mea. E manatu ai ua maua ia me uma.
me umor soifuanga, how to live life. Awala te taiele kalesia, ma awala e loa i le tua. Ma fuanga na sa tamu whaiei e sa ili o tātou tegi nei i le whamoe moe ma whai ona o se i atu pe whaasoa atu nisi mea. E iei le Tutonu o le ao ngā i le tātou whenga malanga whai whaatasi i le kalesia le tua mo le tātou sauni mo le whio mai i Iesu. E o lava ia tau, e ia mea fou e au inaia ue le tua i lau ai e le ngata i le lalorangi te le, pa ai isi te ngata, pa ai le kalesia. Ma au mai e le tua mea e whaare le ati i aila o nganga ma tau tua mo ia. Ma e whaapoi mo e. O le Ufapretania, o le attitude, o le manatu le na e iai le tātou senga le nei. Tulou ia lo o tu mamalu mala o tu lava se vali hal te le tua ma le lopi. E iai whaamoi mo e ia tātou ia le manatu e whetala i le tofa. Ina ia le whai ei o le whaatamau ai nei nei tātou e le tua e le ngate tātou au unanga. Ai mo le manuia la o le tangata ia ma lona rumana i whaatasi malona aina. Ia o le manatu na le la whaatati e mafuai tātou whaaso i le so. O le ata le nei le la tātou sa wangi ai mo le tele o le teimi leo lo tutoa le tātou suenga o le taeao. O te fiafsosani mo tātou umala. Nei e ta whapretania o personal skills. E fia whaaso atu ia tūtou mo mua o le awana e sue ai le tusipa ia. How to study the Bible. Fatasi ai sabu sia melo tu sia ona na mole. O te fitafa. Fatasi ai male awala e whaonga ai ia le tu sia ona lea ale ekalesia. Fatasi male tu ia how to use the Bible. Ia male curriculum lea. I lo wainga ma lo fale, i lo lava teini. O le how to. Natu e ia ni mea faulela o tō tāwhi mai au ngā tau ni. O le vaenga lona lua. I le li o le nei a tātua senga le nei. A umana e sue mo ua e tāpena. Pēwha pe oe o le whaia onga. How do you teach? E whaafea ona e whaasoa le upo le tua. I le si o manga o le pasenga le nei. How do you do it? Mai whaamangwe e foia nai sosoani laiti o la whaatati atu mo tō. Awa o tō umalava o lo sue. Mo teimi le nei lo o tō uma o lo o mawhai o na whasoa ia Manatu e iai. Ono se tasi o mea tau e le ekalesia. E tauana tamau ainga le ekalesia i le telo tangata o iei to mai ina ia le nativa le ekalesia i se teimi. I se mea. Lono ina lea o ina na sto uma. E o ina tangata uma. Ia whaitani lea i le whaasino manga le tua ma le teime le tua. But everybody needs to be equipped. Ma kuanganga e tātou te whio oe fōi.
ile awala faasoa ile sio manga le ile tau sapati ma le vaena lona to o le awala mafai ai ona faatulaga tatou ese mai le tulaga masani ai o le whaperetania ini o tātou maua le maximum benefit. Ina ia te le se whaamanuiana e maua e tātou umalava ina wailoa na whaatulanga ia le mere nei le rau tala no ia i le so ia le lala amata mea la amata i le ngangana la amata i le ngangana ia mea e le me fōlinga i te le ai te leno no winga ka fai tau fi mai. O tātou ia saola mai le kalesia asfitu o le tuafio mai. I Samoa. E masani tātou whaalomo o tau ia le pokalame le nei amata le kalesia asfitu le tae au o le a onga sa. E se fa Samoa. Alela watu mua le history le sa wai tātou ai e fōlinga mai ua ela la tātou whai liu ona ta watu leo o le ngoai le tau ona whai ngoai la onga nea tātou o le a onga leo tau tātou timili nei i le tero no whangai ngana sa mola tau noa tuai tāwhi mai lona whaperetania Sabbath School ai whai liu tātou Sunday School. E le tio sisi langa o tātou na whanau mai le pule le tua le teimia le tua o se vaenga o le kalesia uiai. E le ipa umai le kalesia asfitu mai le langi. O le kalesia asfitu na whanau mai e isi vaenga o le kalesia ua uma na au mai le tua amato na whatu mai le mea. Ia whati te inga. E o te loa e whiororo miso tātolo i nei o lo tu tupuanga whare lotu o le kalesia metotisi. O le te le o le ngafa o le kalesia asfitu ma le metotisi. O ingale nga sa wele lo mpua. Ukilo lo mpua lo kalmoko. O anti ale. O lo mpua me kisi. Yara ka waku si me kisi ya nga sa ma anti ale mbasi. O le ngangana lea faasamoa lea to whangai. Pera o le pulenga le tātou te e ta o le Oregon Conference. O le terminology of conference e sa mani metotisi. Se ka o mai la faasamoa o whonga metotisi. Conference. Ko mai. E longi mea ka ko mea. O mea o lea na sawa tātou mai o se mea leanga langa o mea o lea na tāpena mai e lea tua. A isi ke ni lea o ke akapa whanau kalmoa ka kasumisa mea mea kako. E lei o mea lenga au mai i le ala. Mo le nana le tua. O mea kon whai lo kake o ku. E makuia ia beta o evidence. E ele nga whaka ko ile. Le kisi. O disi le fia ia lea o onga lea. E leo se whaavai kungo kawhi mai. E se whaavai le kalesia. Le mele o siwa. O le mea tato o mai e le mea kisi. And on o fa e mo kwa e do se fa vai na lu kwa so fiku a me ia mo le mo kisi ya pa ka na fa kalanga o te fa mai so e fa no mai la ta tu lo we e me e ta wo Sunday school
Ai ono tātou o tātou te lieina, ma sina fōga ma tele siwi se o te I le ingoa so fitu le toi fiuma. Ai o le tala le tau whai atu. E muria I la whai ka kua o ngale o ta unei o le Sabbath School. A o lea na ka ku mai me sa whai ia Sunday School. Wania ka whai. Si ka ku whai ni umon mea. A o ngā asosa. A leo wha puka wa o masa. E ta afi mai la na fo meka. A ta te pone fale kongo te mo ke era ka fau ka mega uma. O le mo ka kwa a onga o le sabati. Ia na ko na fa liwa Sabbath School. Era sa ma se ka come. Era kikia fa peka nge kikia le tweak. Olme. A sa olme e a olme no winga. Ina ngana la fasamoa. Fa masani o tātou mutu. E leo sa o ngā sosa ko la masa. Ai ka mo mai la mo la. Alo, ke wala. La kikia fa ko mo me ai winga na ngai leo sa o ngā sosa o le o ngā ole sapati. Se tu fa lo mo isu ya o fa sapati se fa samo. A o ngā ole sapati sa sku. Isi mei e tāwhi mai, o lenga o kau pai ka kuami. O le tusia onga lea, ia sono whanau mai e mo uro tu le mo tusia onga lea, o le lesson pamphlet. Lesson pamphlet. Wa le vanga kangu le ngonga o le ko whaongai. A lea whaongai ka kosanga. Manatu Leson si kumaro Leson. Le wi. Ai ole lipo polingona le Alofa nga petatu. A lingon nga leng sa wili mea ole lesson pamphlet. Oi si na tu sia nga fa pertan dia ina. Ele ese ma tu sia muta fa. Vai me la fila. Ara mai ole ya e o ngani current o tātou. Au I ka kusau kurus, kuka usanga mai kua. Lele, e vai la I ngole I. Si sila mai kui. Si e ka mai ni I, siaka ma, sama, nani mo? Sabbath School Bible Study Guide. Pois ole. Ole mo formal mea. Ole Bible Study Guide. Kakafi mai. Ole ngona tu sila. O kusia kasi au ese ia lona ingoa lea te otu mawhanga lena na tāua. Le ko mo me pia me fa school onga ole sapati le la onga sa onga sapati le ngai sa onga sa na ka ko. Once upon a time when sa ka ole lesson pamphlet. Ai le ngonga me ke ni ole mo sa ole me ole Bible Study Guide. Ole te iala ole supenga ole tusipia tusipia ka fumala mafanga le no to fefa anu le te minga mera ke la ngai no winga benefia o ne tatu le so ole tusia onga le wana au se fesoa soani fa bertani ola guide. This is only a guide. Me kau so ka ko ole the Bible po ole tuspoia ko ka mai e te le mele ko kom foi ko fa kuranga na ka ko ele o se lingo mo le sona ai lona ngoi tau na ye ole fiso soani po le te ya no le su no le tuspoia ma fa me ya le tawa o le tau sapati se la o so mo ko se kua o le tau sapati tulo lo ta fu ma la firma le so ele ko lo che uscirà
this was only a guide during the week. Nga filo ka ko le sola me susu. Suspaya. Ole mele tuloa al famtalanga foi lengi ko ngo mele le se mo me lua. This is only a guide. Ole mele so sonia o ono le na faafitauli o fa mai na le lo ia le ba le curriculum le outline. If so swani ina exitemi e te whaatunu ngai na mai le uli o sapati mo ko silfia. Le o sapati na ye mau tau na e feita mo ye. Aso sa, aso fua, aso rua, aso ungu, aso tofi, aso freile. Sapaki loa. Palmera. O tau ye se visema. E whapea, nela oso le. Telo visema Samoa. Tapi whaonga, ia, se kako wairi le aso fua. E kāne rongo le a ia mea kako la sumfua e le i oa e sulu. Me mua, e le i whaonganga le mea lea, whaia o ngai tau sapati. O le mea lea, o le so swani mo o i le vasa sa. Ina i o mena sforeide, ua e maua uma lea kaune. O le mea, ai ke lea mai mele le turo ke, era le mo whaonga kamane ke rasa. Mo whaonga kamane o whale, al farsa, o i e li mei kako. Lango le mele e na o se Bible Study Guide. I foi lesiona au ngā mo tātou pastor. Ko wai ko le tāu o le mele o le terminology. Ona e whakongkong wai le whatinonga o tātou mea. A ofera tāu sa pati whapena ngana mahasanya tātou o le terminal tātou susuenga. O le terminal tatu Lesona. Ngana masa terminal tatu Lesona si se. A o sapati o le terminal tatu susuenga o le tusipatia. It's time for Bible study. Nan mea le elik melea. Ala ngal melma. Whenga lunga whani. A Amerika e o. Ele mai ia era wala ele mai I mo benefiki o le senga ia o nesi me to si fia SAI ia le temi le o so e ho tu spa ia ta sa pati mari la uma o ne le skemi ngi la uma sisi na e ki mo le la uma ne ko ko mi fale o I o le temi e fa so fa tasi ai a fa per ia o le discussion ia po ole tala noanga. Nei ai never vaina whaiao. Vaina whaiao mai te o whapertania o le facilitator. E te amaka mea, e te whai mea, e ke whakumpunguina le kawhi o le mea, ai le te tau ona e whauina uma le teimi. O le su ema. Langa te tau ona te tala le avano. Awana le whasoa no susuanga le kale siesa whai le vaisa. Ela omi fa mawela le computer ta o le purpose ia ka moma e sia uma o se ka ko fa so a matalia como kalau mau media mau kalau mau apa ya saya mau lihat dulu ese foi tau ore na mona ni tai al fa mo mo atu I lo tau tala ina na ti mo ka tau ma nei fa so mo ni ya fa la mo tai lo tai I wa le man fa mo fu tai ka le mo ne a sa pa ti ne lo pa ma ti me la I mo fu se ma ngai ti tai a tai le tu fa so ma a o foi le lo su ta tu fa so ni tai fa fa Noi ele pule pasamo. Lolo a foi le. Ele porque malam lamari o le vari go me. Ya pero no mai. Fate, pa non fa so.
Isa o ngā whai o nento ko maka kala isi mea i o tātou mako. Leo te loka kere kuspe ko keo iai. O meia e tā ua mole siri firma whatino ngolo na tātou. Ia le Lesina ka wale Pastor Erika au pāle na i vai asu. Me kasi asu e nai o Leson nai i vai asu ia. Saurore i whaamoi mo whaikau no kokara. Ai ma whaikau mā kusi me le la whai sa papine riwa na le ko mole amo mongi o le Leson. Ai ka wanga. Lai mole vai na mo e faso. Ele e sting kasi mele la there is a place mo feitau mo tuispaia. Ole mafu anga atu me tau ina whuka ula o ngari, ka u feitau tuispaia. Nanga koe koso me ere me i roka kalmele le sue tako, le ile tako. So there's a place mo feitau mo tuispaia. Ai le kaunga wala me a boa ma feitau mo tuispaia. O wha amala malamba me tuispaia. Wa respan ki le ngā mele te o exposition. Ole o kakanga ole mea. Ai wha mtala. Lele, se mnaku wa kalau mo mele ko kalau mo isi mea kalau mele ko mo kende. Ya, patai lama no para longo ko ne tai a mata mo fie alai swinga ia o e kama lama mai ya ula ya. E mata yo yuta. O le te le yo se E lu ko yo yuta. Ya. Porque ellos se les son la uva. Share a Pastor Mike. Mare o pea e oro e te mire Leson na pa no ku faia o mo wase. Ora onsa ai o ifana. La que la se share la ula ku foi share ai. Mal o na tatu faso a te ko na le e me le si ole tulo te tanto mai le lotu ka ko vai le fakingo nga i me le ku ka fa pena o ni sa ona le yo me ne na tu fisi ka ona le ka fa me bele a le mo ka tu ka vale la it's part of learning so for me a bit of to o te man vi ola tu fa la i tu fa lo so ki ma ni kalau itu kan mana dia memang performa itu sama betul. Olha já o ali sei não sama. Você passou hoje tá mais já lá toda mona tá rua é mais só vai ver mas aí a uma lá está para vai só agora o meu hoje está fazendo isso bem mas aí lá vai ele Mela ngai he o tuka o le whapara o stir fry. Ua mama ia me whila mna ua ia ka kōki ina ua matala le mea nai roto tasea tangata lea ia e tiki pa ia matua. Kisi to te samlo le whare le sunga tafa. Matanya ina sumi tala kalpi uina tapule le Leson ng sapat ang releasing yung tumawa. Kaya boy lo tayo. Kaya osen niya. Kaya ulit niya masan niya. Kaya atro sa kanya faano. Time consuming is a time commitment. Kaya yung niya patay mo. Sa telefon may mawa iya ya filo tosso Manatu Faapito mo tumana sama Na tu fu mai te le ta wo le vai fa so mun ta fa le la o ye pa ona o tole no atu i le vai mo mo le e fa fera so le men Faapito e le e la na pu nei te le lokola na pu Afrika o Asia
ai o te tutonu le ngano la ngau o whapea I le whaperitania. Teach someone to fish, and he or she will eat fish for the rest of his life. Asa ukang kavule aisia. Apa bema on ape ei ole kulo lu fevele so. Ma ei pa ma. Kavule sasu. Mai ele ofe malmakau, ave malpapau. Aí, Alofa le ai me so umole. So, ole ngaka la paso. O tutena le fa. Abatu me final na. Tulo no wa da oma. Ya ma sauna no se me. Ai totally mo privilege le. Le ana mo tom fa ni fa so. Inga ia whanga mo kau ma, whako ma, pe whanga lafa, pe whanga ila wako pole ai e whangoka. Awa o me whangoka. Whangoka o e ia me whangoka ke masa ni. O ke fia whangoka fua ili me whangoka lesi. Inga ia lea lu umar kau, kiu ko sau kau ila kau le nanga kiro ro, whangan me, e le. Tapi sa i rani mo mo e leno fai ka ko fasoni e kasi ona mo me uma. But you will have enough. E amakaina sui da wala ki sui e ka au ngi leu ya. De le te vai ka ko xiao. Le abatu ye sui no fatasi ole twist pa ia. Sebe o masen ku sia ba. Perfect. Tell no mai. O la le tu a to ole. Wa tale le le tu sana le suena. Ale kanisi. Ole fino ma tele. E ko ke fa lo mo le ngana le a inisi ko ko le kanisi asu. This is an Adventist terminology. E ono tu mauane feitau lea cosmic conflict. On me akasi. Ai o le ngana lo tele na te mau tu isi e kalisia. Ai le kalisia fito to fio mai o le ngana masa le kato o le ngana lo ngu. Le wa fa tu wai ma ku se lo ngu le fo ye. O la meta wanto I tu spoia o le great controversy por finalmente mo si la fia. Ta feitele I maua ia so tusi. E lua lo minga na fai le kalesia tato. E le kele lo minga moua. La ko ko ma fuanga na len ko fai le second edition por si da pasamo. O le fai luma o le finalmente lo minga moua. E ese ia tangata sa mo fali liu. Sa na tu fali luina mata upu ese o le tusi. O le mafuanga le nga, e le lau matasi le ngana o le fali liu. E le lo minga mua. O na to invest o le lo. Le kele me le fai le wala le fai me mua. Ona to e investi o le lotu filifili lo le sunga ya ku resatana. O ia le tasi na te toe te uina ia le lo minga mua. E te tauga ona le tatu so te ne afete e te lo mua. Mo le loa la o le ko ki Amerika. E tau mo e Samoa. Ia le lo minga kusi lea. Ia e mo tinoa pa fa pete fete o Samoa. Ia maua le lo minga lona ua ona ele leia tuma manino lona faasamoa e tasi le translator ngai lo le lo minga mua e le fa pe le kan ka sa fa le fa la vela fa elo peno fa fulia elo lo tasi le ngana a isimea le la wa wai le lo minga lona so e el pa wa le tusi le ua
o le tusi lo na lua le ale lo makua mo fa le le lutu o le tusi mo o le la sanga ya ke viso ya fa le fu el palangi o ke lo men fa le le palangi siamangi ia le sa o ia ko finga ko ke mo ko lo mi ai pe mo stak le pro kiki nga ia le la lo atoa ia fa le ngalo tusi le o le fina motele lo minga lo na tuma pa fa ile sa ia sa tusi la to fo mai ile le sa feta no te atu ma pe no fa le mo me le so ona o le teni le o tatu te le ina o le mele wala o se ta ko o le tayala o le Bible study guide and study o le Bible so ni le mele fata tia no le va sa o le memo mo atu te mitowina e la fa wa i kusia lua e peila o le autu le autu o le suenga o le tau ni ai o le autu ni o lo fau i mata upu e lua o le tusi lea fi naunga tele ira ka wemelo ka mo kia ki upu ka gong mai wa so e vaso ni fai si lave a complex o le tusi fi naunga tele o le history Europa i le vaenga temi o pulenga malo ma le kalisi katoliko ma o nga kena ke ni ka wile o le ka finga ka e mala mai le so o quarter nei pa fe ke fe ka usi le o le great controversy it is hard o ne flow le na ese mandele o le fe ka usi po ia es vaenga kasi e flow le na a mesela mo le foi otto mai tu stalo quanto nei anni vai no le great controversy lo va uma also it is quite complex ele le mer ele le mer allora so la ma fo angware no tano atu è complex I lo so usually e tassi lava I se mata upu a topic e la vede su no le basso da fa mai nei o qui o coco che lo mal no fa na Britania e o qui lo fa Britania topic title o le mata upu ma le tala topic title so se la mala persona raso nei e lona topic e la fanga le fautala le the central issue o le aunga si guarda o si central issue le tadi central issue o le great controversy la façamo mai Alofa mai o Manatu Faapito yeah but actually come facciamo faafitauli tahu onasa que no es ele se sabe se qua ole manatu tutonu ole fina motel ai ngana o ternato ole nana so mesmo mua a mesa la molfea ta fi mai la molfea ngare in sapati so lewo e loa ia le topic o vaso o le sai o le faku ia o ko se kwa se linga o le faku o le fina motel you are not obligated mo e fia o ta sapat ele fa ma sia o e te fa o ngaina le title you study the topic but you use your own title
Uko mo mene se o le lave o pela mo kalmo o le lave le gai fo le it's quite complicated. O isilante ai ka fai ke mudi ile title le ile kulanga le o Samoa. So le ka fiu fika mea. Mole faya onga la le uto no tu mo faya onga. Sue oe ia sau lava fa upuma. E fa fai mo fia ile matau. If I pertani to contextualize the title. You don't change the topic, you stay with the topic, but you change your title. Su e oe, o fea le fa'u puma e fa'u talai lau su e nga. E fai mo fie, mo lau vasenga. So this is me bumwana ka wale ufaso. You're not obligated. You're not expected. You find yourself a title that is appropriate. So you find your own expression, your own title that makes sense more loud. So yeah, what is skin for so good? Yeah, as much as I can. Woman to not look for me if I'm only the yellow. I think to make a win. A yay, mau yewa, we mau yewa, woman fatatia. E fau yai, fau ye kuskala ole, quaterle, yes, or swing ole, pass or late, follow mela wa, mela come up you. Even if you don't study, kusa pe kele moer ke me so umai so mo vai so a fainga le bawa yo me e so ai ma e fe ko winga me faafi como ngana fa kala afi ke big fe ko wai o ko ka bi me fa na me even if you don't have the privilege of time so me akwa a fai Well, mo fa fie meio ko kwa e ko inga me. E lava matuto ele na ele o ko mai si me ko ki fa yenda. Ora ma fo anga ne e o afo ile so ne the tu si fo ile si tanga tape o ma it's another person assigned by the church to write the curriculum. Al me ko mo ne mo fa ko ko suru ye mo kwa bangel me. Olea Alera o vaku ngai me fai ngā wena. E ro loko aile sue. So, tāwhi mai na whakataranga ne te le mana e tō te misi ia e ngalotana. So, sue me a koa. You need it. Te mana mia. But even if you don't have the privilege, a o mga whakau me e whaafe. Ali e whareima whaafe. E le whakasi. Faafi 1000. That's a fairly a specialty o ingo fefe il sena fefe por sena la uma por sena mole de so plus paia e aí ele vai na le foi sabe só como fazer read and reread and reread and reread the biblical text. Faasamoa, faafi. Mawele whakataranganen whawei mutafa. Mga oilo lokol mea. Whaikau, mokoe whaikau, mokoe whaikau, mokoe whaikau, mokoe whaikau. Whapena kon mea. Loko matu tonu waipa. Natu nufumele mate.
whaongala le GPS. Ka whamasaki mea. I le alu e kasi a wala leo matou. I le te mua. E le mawhengu uloa pe fia whale le ngavane, fia whale ko Macau, fia na au kikele ala mo whale, pe yeise a enga, pe pipo, o te leiloa, i le whenga malanga mua. O no le lele au lelu mawhawhamu o maka. O le wana. Ke milani, o le konga mi GPS. Au uloa, e ele pi o marea i umai e ele whale na moanga le e ele a enga le piko le. Si tara no mai la tatu senga. La mo ulo haine i ele no si momo. Aluso. O wabuso o anile lea. Ya nela ula koe mea skusiko ia. Ke lo ile la umai nane. Ako mowon mele o kele. Tafi mai ono le tūle na masau kia ke kō. O malone mo le so. E koe so fo ile. So ia ono mai Samoa o whai ko inga lo fui bongo mo tu e pi kala fo ia ko sko mai. Ia umaloa. Toi wha ulo mai. So le mo ka ko wha mo. Ai sa mo la na ka ko le la pa ko ka. O le fis pa ia. A kasi yang e alwoi. Tulo i le whai kau peye. E leisa me mo. A whai kia roi. Whawhi whori e wharima. 1,000. A whi. Sia fia. Mene whaku. A rakuno la le rela ta watu me tuto. A rakuno le o me kere i roa. Se mo fio so fi me me uma. Wa yali me sa le loa. A whi. Why? Le ue a so o ai i le mea. Ue loa me la ye omo. Ue loa me ye pioma. Ue loa le lau whanua. O la whamomona le la tumo tō miso. A wa whaitau pa ye tu spaia. Whaitau pea, lava pea. O ngā makarora, o ngā theosofi mai mei runga, o maunga i e kene i loa. Lea ua a yari mai, o a au i e kene i loa. Lea ua e maitawina. Mea laia, muli ami, i la le whau le wha au le mea. Mea i o theosofi mai, e tene i loa mua. A ole kula whau mua, le mea leo le susu kispa ia. Whaitau pea, lava pea, whaafe. Mea la ia lua le la ka waku ia e whaotu se ngana no te fia latu tāpena mea lau. I lau mai wanga lea, o mea ia le la e loa. Uto whaongo fo ia i la ta ufo i la mune le so, la me te wina, o le sila le skill mo me tawhia, o le me te wina repetitions. A ora me te wina se upu po se whaitau ua sau pea, lava pea. O ne inona lea, o le mere na e tā ua ile tusi tala. Ai whaongo fo se lauma. Por la fasamoa, por la malo, por la ponga lauma. Ai whaongo le launga, ai whaongo o koe ka milo mai pa, melea, po lama koe ka milo mai melea, koe ka milo mai melea, o inona lea. So e tā ua le melea ile whai lauma po ole tusi tala. Ai whaitau la tusi pa ia. Le ngaka whaikau pera. A lera amatona e tā ofi poa i mea e ali mai le repeated often. Lego mena, puta ua, o la lamola ngā, o le vaenga leo le, uspaia. These are key points. E le tatau o na misi ia te oe. I lau whaamatarai no le, uspaia. Tau whaamatarai ne e tasi. E le uma i o tō kūkana mo peo ko, pa waru, se tāpena le lau. Ai o le, tu la fono nei so ma tu spaia. Tu fa un foto o te tau mai o tu spaia.
e whaamakala lava e le tuispaia le tuispaia. O le fili o le mele sa we tātou aso fitu. Sa whaongai aso fitu le mea i whaperetania e tau o le proof text approach. Lunga le mea. O ngō leo ka le kongu le aso fitu sa paki. Alo le tuispaia. Fai ka wafe reference o sa paki nei. Ai tofu ale reference malona whaonga ina o ne tofu ale reference malona si o manga. Au ila lea ia sumawai. Sumawai whakwe e whakatala e kāla fuela sfiku. O ngai e kaura makora sfiku por sa paki por kula fong Christian whaaliu la sfiku mele wina mawhai ai. O ne tūla wanoa se kaukanga miku spaia. E ala ile si o manga. Whakarama ngula le. O kokusi mai lalo mea. Whaitau pēa, lava pēa, lua. Va ai. Lava le se upe tasi ka Britania. Fasamoa. Va ai I repetitions. Va ai I whaongai na upu pēa, lava pēa. Tonu whaongale si o manga. Use the biblical context. On the context, whateteina. A whaere maulea wa mawai no manatu aso sue o le Ioane e tolu se fulu maleono. Ia ngako ke lolo maua, tawhuru mau, se whewa ke se mai. Alofa pe lava na le tua da lagi wa mai ero na te ide totas in the ele fatu se tase fatu tua ya se ya ai on the context of maubinga kusami mai context of maubinga o foi upu uma lava lai no mor foi upu skumale ono from tapeto ai le ngaka ina on the context of maubinga e la vea e merko inga ngo ya nikotemo le mata upu e tolu. Ikua, sia manga, e maua umai whai upungai kua mai o le sifuru male ono. O le winga la tala le whai atu. E leise maue tu ia o le fasamoa e kui le sami. O le maue tu I le nuku e eilona si o manga. Me umana I au kafa. Pei, o ina kaukau. O ina iai, o whea le whaieta luanga lea, o mo se maunga, o se paa, o le sami, o whea o ia. Me uma ia, e tau ole si o manga, o le context, me uma ia, e wheso soani e whaamatala I le maule e tasi o le Ioane tolu se fulu male ono. E le tu le maulea na o ia, e tu le lau whanua, alona lau whanua, e ei niko temu, e ei male fine lea Samarian ta koe wha. That's all part of the context. Mana ola ina ia ta mai maloloto la faso. Au ai te whaitau, pa ie. Whaikau whawhia fo. Afe le alu luma, alu kua, alu luma, alu lalo. O ina e te loai. O ina e te loai. A ola tau tala tunga te lesa o meia. E ufa samotlu. Se susua, kusoro kamamo. Nanga ngo iai. Whai leo iai. Ia le whana se mea o mai. O le loloto lau tuispa i e whanau lango I le kele o lau su e. Whawhia foi afe. Luma kua. Sasa e sifo. Luma lalo. Eli loloto le mea. Ma va aipo a mea e repeated often. Lango mena e tau o la lango. Those are key points. Mea makan kuku mai peungi mauma. E tele maua te mua mua. E whakawhanga mai keimi. Afe. Sa pati uma afulfa. Tu se mo tu whama le finangalo. E to e mafuta tatu ai na Samoa I Portland. E leo se mafukanga tako e Kalisia. Mafukanga Samoa I Portland. Ai ono le iro tatu lo whanua ni. Ma tatu no whanga. Lea lo tatu
hostinga. Kako maftanga. E te tonu ngai sili atu ni si fatasi mai i le sapatile na i lo te muri. E te watu le whātai i atu tō mō le nganga. Nganga e ielu ufutu te masa le ia. E ile mea e toso whātasi o tātou o tāsāne. E ese o tātou no whanau ngana o whiwhia o tō whaina ia. Whao ngā pōtle o le no whanga e nurture i o tātou tangata Samoa lo tāpe. Ma whao ngana e le matu i le uli. Tau whaile amatama tātou mawhutanga e whao ngā o tō o te tei o tātou e kare sēni ai i le ango mau ma le lumana i la tau whaile whai e delegate i le tātou ngā luna. Ina ia ole manatu nisi o whai mai sinyaga la tātou. Now we meet in Rockwood, but this is about Adventist Samoans i Portland mona latu pa. Turo e le tō whātou ina lo tō man faafetai mo latu tapena ia le tatu refreshment le titi le te munsa tatu mafutai. I think it's nice. Ya tu tofa e te mitu difiso te iai pe mama fiorolo polea. I think it's nice. Ese mo latu tu mama tatu mafutai. Ile fatasi mai ia ai ese me tatu fellowship tatu faso o Tātou whakarangi e le substitute o le personal invitation, e to contacts, i le vaiaso, telefoni, text, whakanatu o tātou tangata rata mai mau, nātu e o se vaenga o tātou mahtanga Samoa, whakamue le sile kula vele kula ma le afa kula mamuri o le kapifrisipi ma le tātou refreshment, isi vaenga i runga i o vaenga i a lo tau whantemin nei e whamau poko i a ma pae fo nisi o tō e whai o tō whaatino ina nisi mea o le whamamue anga leile tua e te o sisi tātou whaino i a bō fo nisi mea le fo le teimil na la whai kako karo i o mimorora le kapena la uma o kamopea whaftai mo lau e kālesia whaftai mo tuisipo ia whaftai mo le ngāna pa ia whai a onga whaftai mo mātou tangata Samoa whamanuia le tua i lo mātou tino le nei, whamai nei mātou sa me whengaru na tōsina ma whunisi, mātou tilo mātou nei mō le whaotanga, whawtai Jesu. Amen. Nei ua le whakangia ko kakawha se ifo kapena ka puno lama. Nei.